Ngone kwereza ngwa The Standard na ya Daily Nation ya The Standard ya se whitewash na kasolwa ikanenga no sula wa Musumbi Dr. William Ruto na ende ni ulo sakwani wa olukalau munini kwenye ndaru olo natoyo muthenyani wa iyo ende wala matokeo mao sakwani usume kuonania ulo kwetekevela kiuna chama chake tieto muno. Daily Nation 2027 signal na ende nengo ithange kuelesia na indi isoletwe kuya ondo kono melile ngusanisyo ndeno wa usakwani wa kono melile nduthi usakwani ni wa Olkalau kaunti ya Nyandarua na indi tulikambe thangoni ya The Standard na indi ne thangoni ya Kelly lingering questions after judges gun found at crime scene in Joska na indi pe mundu mwe olona tuikana ni kingendile na no nathiwe ni maobisa ma polisi ko ya Joska ye kaunti ya Masako nzawa musi wa Ilobi pe musili wa makwani wa koti ula andu matha kasia makwani ko kana Court of Appeal na eta wa Judge Agri Mchelule na indi ewetekana ebuti yake niyo nethiwe na kingendile kiu na indi ewetekana ewe mawasu no 90 musiko wake kitusuru na akunikela balawu ya ebuti yake kana pastola kana pisto na etebo na kumabua thio kuna ripoti kisesene cha polisi na ende itina wa mundu no kwethwa mundu no gutwika ni kingendile ukwethwa etwa Vincent Ocheng na ende anathiwe kitusuru kwa anathiwe Joska kwa munyanya kana kwa girlfriend wake na ende ethwa ni maobisa ma polisi ambia kumatha na ende kumabuma maobisa ma polisi na mone mana respondie na ende kumana na mwikanisi usuwa isasi Ocheng no na atiwe na thayo na masisia pistol ama na methi nayo na masisia serial number na methi ya pistol isune ya Agri Mchelule na ende ulani musili wa makwani ndeno wa koti usuwa appeal na ende akulwa asia we ibinda mweso kuzizia pistol usu yake mwini wa 10 palawa enda usisia ayenda ku renew license kana kosa license yenge nondo pistol kwa enende siosi ya license ende asia kana kuma buni wolilo ne kosa license nanda kuanga pistol isu nande lome sisi kuma mwini we 10 na ende asia yekie kokoni kwetha yekie kwa kana kuyo na ende andikethia statement then wa Gigiri police station na ende ya kula makulu ni maobisa ma DCI na ukunikili ni wende nikendai pamanike piso yake kana ebuti yake inethiwe moko ni ma kingendiliata na ende tuisonga na mbe thangoni ya katatu. Report cancer strikes women earlier than men na ende kwa nekundia maundu ma cancer National Cancer Institute of Kenya kana NCIK yasia kana maundu ma cancer methito maikwata akamuno ba Kenya mbewa aume na ende palai kwasia kana akama kwata wane cancer me anini meonekana mekwata ne cancer me aninangi mbewa aume na ende ndino wa cases ya cancer kuma 2024 ile report yetu ni Wakenya ningilie 14 manana miongo thandatu na imwe na ende ndino wa case kati wa case isungili na mana ile miongole na ile nesia kama thandatu miongole na 5 ni sia aume na indi kwa na report yesu yeweta kana cancer ile tongote wa Kenya ni cancer ya nondo kana breast cancer ya usikwa kana cervical cancer na indi ya esophagus kana ya meluko prostate cancer kana cancer ya usikwa aume na colon cancer ilani ngalikoni ya methi kana ngalikoni ya ebu na indi wete kana ni maende na kosa matambia lama ilite kuikithia kana usu ni wokitwa ondo bailite tusonga nambe Olkalau delivers crushing blow to UDS Gachagua ally sales victory na indi mutongoi wa DCP Rigathi Gachagua heno tanu munene na indi ma UDA matongoni Musumbi Dr. William Ruto candidate wa kana lo kweta sekebela na chama cha UDA ko ya Olkalau county ya Nyandarua ndeno wa
usakwani munini tina ula wai muyumbe wa kisio kiu David Kiaraho na chama cha Jubilee kutiwa ni thayu ni masindiwe ula wetese kipila cha Olkalau na chama cha DCP ula kuitwa Kamau Douglas Waweru Ngodho na wasindie kipila kiu na chama cha DCP na kula ngili 35 maana ana na 35,440 tiwe ni Samuel Muchina ula unetese kipila kiu na chama cha UDA na kula ngili 5,850 ngili 5,850 kana 5,450 na endi wa katatu anaye Wilson Kigwa na tasekebela kina chama cha Jubilee na endi chama cha Jubilee na chocha na muyumbe wala wabuiti na David Kiaraho wala watiwe na thayo na kutuma usakwani omoni ni otraiwa endi wa DCP itongweni Rigathi Gachagua ni wotongo isie ena kula ngili 35 manana 44 atiwe ni Samuel Muchina ena ngili 5 wa chama cha UDA manana 50 na endi Wilson Kigwa wa chama cha Jubilee namba 3 na endi Alange Maende Yabu chama cha Jubilee cha musumbe wa tene Uhuru Kenyatta na endi Alange Mate Yabu itina na endi ninaona ndini wa mtandao wa Facebook wa Rigathi Gachagua posti yete kana muthenyani wa umunthi nimekuthioka Olkalau matungita nduma Olkalau mubeano ndo wa kusakua Douglas Ngodho Kamau Waweru tawe muyumbe wa kisio kiu na ende kuona niondo Rigathi Gachagua na chama chake cha DCP mena uito na wati munene thini wa ilembeta ya Mount Kenya na ende ondo UDA itena watei muno thini wa Mount Kenya kumana na mausungio maosakwani usu wa Olkalau na ende Rigathi Gachagua ni withitwe aikulia ando ma Olkalau maikithie kana ni mamunenga firstborn wa DCP kana mundu wa mbe kusakuwa na chama cha DCP thini wa mbunge na ende ou ni withiwe na nitina wa silikali kutoa maendeleo meke bathukanio balane manengiwe ando ma Olkalau ni manengiwe siwa amwetu ni manengiwe siatu ni manengiwe mito ni manengiwe gasi ni maetewe itui sia sima ni maetewe pipe sia kiwo ni maetewe mboki na zindu ingi sike bathukanio ndiyo na gutwika maina kunia candidate kanolo kweche kivila kiu na chama cha UDA. Aya tuisonga nambe Gachagua police presence meant to influence vote na ende muthenyani wa iyo kwewa Munyoro Nyeri Rigathi Gachagua no nongamie na ende asia kana pe maobisa aingi ma polisi maende na kutuma Olkalau na nasia manenda kulikilela sakwani usu wa Olkalau na ende balona asia kana ne banatumetwe maobisa ngilile Olkalau na ende manenda kubindwa outcome kana mausungio ni kwanana nake palona onasia menenda obendwa mausungio mausakwani usu wa Olkalau na ine balau kwase no naneni na Douglas Kanja aimukulia niki unenganete mwana maobisa mapolisi withene malikilela mondo mausakwani na inde pala unanena muthenyani wa iyo ayasia kana party imwe kana ilungu imwe sia National Police Service ni likilele twe na inde ayasia kana keu kinai kwenda kubindwa mautokio mausakwani muthenyani wa hiyo. Aya pwithio ithanguni agatano electoral agency distances itself from masked hooded men patrolling Olkalau during polls na inde video ile na tembea kuonde wa mitandao yamekumukandilie na Mombasa unaicha wa maboni no nasia ando mana umelile Olkalau mena ngale nene kanila sita wa sports utility vehicles kana SUV na inde number plates wete kana ni na bithitwe ndo manani yao na number plates ya siata na mama obisa mapolisi na mama obisa asu tuimeta mapolisi ndo team maikithia kana mapolisi lakini maobisa alama na hivyo ni manai na mabuti na mewete kana ni manai kite mask ukesethia ndo na uthiwo na indi
IBC ni na kulilwe muthenya ni wayo ni andiki mama obo kana ni mama tumete maobisa asu mekite mask mebithite uthio na mama asia maobisa ala meyonanitie na mekite uniform nimo matumetwe kwikithia usese indi no sakwani na indi asu angi maimesi na either wape andu angi mebo ni mekose wa matambia alama ilite na inde bewote kana asu ni mana na ngua site sia polisi mana kitara ya ma kawaida na mana bithite uthio mewote kana ni mana kasia gasi na inde nikunewika mabuti mayiya na inde maina esa kuwetwa makawetwa ni au ithangu ni athanthatu Azimio Alliance Big Wigs Rebrand Party to Komboa Kenya Coalition. Aya umbano nuna toiwe SKM Command Center kwa Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front na ulao uyu ni mutongo wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance na indi alama na tendite kana alama na iboni Justin Muturi wa chama cha DP Carol Omondi wa ulani mwandiki munene wa Azimio David Murathe wa Jubilee kana niwe Jubilee Vice Chair kana munini wa Mone Kivila na Philip Kisia ulani Azimio Executive Director na indi nemana komanie na indi Azimio One Kenya ila tumese yabendo wesi yetwa Komboa Kenya Coalition na indi yebendo wa measia kana ni mesi na mena maubo kana kuandikithia chama cheo kana ngwatanio nzao ni tona kulikilelwa ni silikali no kethia maifanikiwa kuandikithia sitwa ila mekwenda kwo bandu ba kutwika ni mekuandikithia sitwa yingi na nundu bewetekana kana ODM ni umiendeni wa Azimio One Kenya kwa measia indi Azimio isu yeobo ni omebindwa na maimetumia ndeni wasakwani wa mwakani wa 2021 na maimeta Komboa Kenya Coalition na indi ni tukwitha twisese kana ino ya musumbi Dr. William Ruto yende ya kwetwa Kenya Kwanza ino ya opposition yetu Komboa Kenya Coalition ende bewete kana indi kana ya mina ku register kana kuandikithwa siambile ingi sio on this in wa opposition kana olei nisi ulikandeni wa Komboa Kenya na indi bewete kana chama kana linda mwananchi tongoni Sifuna Orengo Babu Owino Nyutu na ndwangi iwetekana kana ti Nyutu Onyonka iwetekana kana yende na kusisi ndo to no so ye chama chayo na ende chama kiu nicheke kwetha kikuwa wate waku ya Western nikenda Sifuna akwatomba na chama kiu na ende maili kanthene wa Komboa Kenya maendena kuyumba nizo sakwani wa mwaka wa 2021 Justin Muturi ni mundu wa ni wa mundu mamiao wetaka nainde kana niwe ukutethesia thini wa wandikithia wa Komboa Kenya na ke Carol Omondi ulawithi angaliko cia linda mwananchi no kwithiwa eba kubi muno thini wa wandikithia wa Komboa Kenya ngwatanio isu nikenda inde wisethia maslahi ma linda mwananchi na mo ni masubika thini wa ngwatanio isu na indi tuisonga na mbe ithanguni ya Mwanza ithanguni ya night of long knives inside ODM Ruto meeting that toppled Sifuna na indi bewete kana be umbano na to State House umbanosu unathoketwe ni andu me kibathukanio Oburu Oginga senator wa Siaya Tom Ojienda wa Kisumu Eddie Oketch wa Migori Hamida Kibwana na nominated senator kana Molote Betty Montet alangi mawete kana mana iboni Mohamed Faki wa Mombasa Stewart Mazaya wa Kilifi Isa Juma Boy wa Kwale Moses Kajwang wa Homa Bay na Jones Mwaruma wa Taita Taveta mewete kana manomba nie na mawo alamebo meweta kana musumbe Dr. William Ruto no na nenganie mwamulo kana no na wetie kana Sifuna ni wale tobetangwa ndini wa mwanya wake wa minority munini wa mukoni wa Motalisa ngalikoni ya ala anini ndene wa mbunge ya Senate kana ile kuitwa Senate Deputy Minority Whip na ende niti na wa Sifuna kubetangwa
ta secretary general ndine wa chama cha ODM ingi Sifuna nuna petangiwe ndine wa nzama ya maundu ma mwaki kana energy ndine wa mbunge ya Senate na indi pewetekana nepa numililo nduthe muno nduve senator okwetekana kana nuna Leslie Mesa ayenda kubithukia senator ngi nundu wa nundu nepanekiwa umba nongeko si wetekana wa State House inde yukwa Ledama Olekina obisini na indi Ledama Olekina ulani Senate Minority Whip kana mukuni wa Mutalisa ngalikoni ya ala anini na indi pewetekana kana ni manako ni kula yulu alame kwenda betanga Sifuna maseneta ya 11 kati wa miongo 21 malea Sifuna ibetangwa na indi wesethia Ledama Olekina ndana weta matokeo matokeo kula isu inakuni okubetanga Sifuna na indi baete nduthi muno na indi senator su na Leslie Mesa naendo kuataka na kubithukio longi akwatwa na indi asiwa na indi iyo Sifuna no nawe tangiwe muthia we thangu ni su kwa mituki thangu ni ya The Daily Nation no mawala meiva thangu ya kele ya sia armed and masked men storm polling stations as violence mass mini poll and bewetekana kana muthenyani wa iyo 2 pm sana na sia muthenya SC Primary School balaba na polling station ya kukuna kula bewetekana kana nibanokie andwala na kwalesia mena ngalite itena number plate na mena uthio mukuneke na matekete ngwasi polisi na indi mewetekana kana ni mana taki andu mamekisetia gazi mama petanga na indi mama sembania kundu kweke bathukani Olkalau thangu ni kana ya sia journalist attacked while covering Olkalau by election and kimama wome wetekana kana ne mana bithukiwe na indi muno ma pe and kimama wo ma Nation Media Group kana alame dhane thangu ya Nation na kisese cha NTV walapo wetekana kana cameraman wa NTV ulokota George Kieru nuna beniwe kamera yake ya TV na ke report onge ukota Fabiola Akinyi ewetekana kana nuna kwatiwe buti na abenwa simu yake ende bewetekana kana Kieru no meye no mewendeno abithuke su na atawa JM Memorial Hospital na tina athawa na ana mwana wa kwenuka Gachagua violence part of plan to rig by election ndina kwelesea Rigathi Gachagua yo wa Munyoro Nyeri no naisie kana pe maobisa ma polisi mana tumetwe kwete nduthi na indi nduthi sunisia anasia kubindwa wendi wa NND ndino sakwani usu thangu ninga ya muthiani thangu ni ya Monza intrigues as Sifuna is removed from Senate whip position na indi na kwelesea abewetekana kana banaye umba nona atwe State House bala musumbi wikala na indi bewetekana kana Oburu Oginga na ebu na ndwangi meke bathukanio na indi maasia mane wa mulokana ni malite kubetanga Sifuna ndeni wa mwana wake wa munini wa mukuni wa Mutalisa ngalikone ya alani ni mbungeni ya Senate na indi Sifuna no na betangiwe na betangwa beke wa Eddie Okech ula onake ni senator wa chama cha ODM ende bune bomuthia wa kunekiliwa mathangu muthenyani wa umuthi na namba kutwangu yangalikone sia radio Mutongo FM watani ya mukamba etina saa siano ile kubika saa 3 ndokomana na mwenye ulatu nake muthenyani wa umuthi ni mutai wa maundu ma thayo na maundu ma utongo na maundu ma uteti eta wa apostle Alphonse Kioko twinena nesia yolwa political ethics kana indi metuo mesio ndeni wa maundu ma uteti na indi nitokona maundu mekutwa voter bribery kana ando nimone wa mbesa nimone wa sindu sike bothokani kenda mathingaliko emwe ya uteti nitokona maundu ma mbuli lialama mumelite kana gunism na sindu sike bothokani ni watu sisi ende maundu malite kutwaigwa tandeni wa uteti tuthiane tunebindete yasa